Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyampan hai rekan. Jadi jino ulun pegah video sabah ke si Tona ni le abuci urang gati na. Abuci. Padahal ki urang kata ha kau tok yok kau ni tobat mentang. Seminau lah mati. Ji darah Aceh sang menurut dong ji kon darah Aceh saudara. Ji sang darah PKI debat ya benci ke ulama tok PKI. Yang ketiga maram jadahnya. Ji berasal dari Lawang, saya tinggal Lawang lahir lampu ko PKI deh sang. Yang menang saya menurut lo, ya. Jadi lo pegat sabah video khusus ke sigam yang hina ulama, ha? Sepalih-palih urang Aceh ulama hang getem hina haram jadahai, ha? Kah kaingan, nyo behekah? Beina ni Kanada, kawo kena Aceh. Bapak ka pegah te kawo kena ka pegat pasukan, ka puo pasukan, ka puo padumro meribedro ka puo pasukan kena. Atih nama menghina agama, atih nama menghina ulama, darah Aceh siap ku ulama. Kah kaingan kam? Ha? Ka pu behero ke ka pegah na bukti, nya na bukti aki ka pelemah de dalam video kah haram jadahai. Pun kalen. Ha? Bapak pegah na bukti namono. Na bukti ka pegah bawa Abu Mudi bersekutu dengan Syiah. Nya nak bukti ke pelemah dalam video beka pegah bawakah nak bukti nayo naje. Ha? Bek lagi haram jadah kah je urang. Te palih-palih urang Aceh, te bejat-bejat urang Aceh, ulama hang temina gedepu menyahana ulama nang groyo tuput ai gam hai. Menyahana ulama kadang Mekah tak lahir ke. Ha? Kah PKI yang menurut lo ngahai lo ngai ha katanda wajah lo ha te palih-palih lo palih urang tapi hana tong kuina ulama alah ngam konya ulama pewaris nabi kah bek menan je guru nya beh bek di luar negara kena waceh wo ha beh luar negara alah hai gambar bibit ikreh naga ha Kere haram jadah ha. Katanda long kabalah tiga video long berkhusus ku long. Ha? Barokah hantang buka video ku pegah ju. Tapi no aku pegah kai cah ku. Nah, be hana kaduri long. Ha? Long awak sama langa ku pegah ju. Ha? Kahina ulama dalam kawasan long long. Ka pegat ma ke luar. Ka pungo kah mentang ka pungo urang lain. Aduh kupubru-pubru ulama. Utak janing ka pakai. Ha? Pakai kopiah pakai je sang-sang ke malim thap ku malim haram jadah. Alah hai kamu. Yang kah bertukutu ngaji ha? Kah bengeh ke ulama, yo ka keung dah bawa baik ka pegah ke ulama yang mendum. Baik sampai ka keung ke mazhabah ulama. Pegah ulama ka keung tu ulama hanam dah depu abi. Bak bersempah demi Allah lo nya hai tak ke nah. Ha? Sempah demi Allah long tak kanyo tha baga pegah ba nya bukti ka pelemah tiga kata bar bak media sosial nya bukti memang bukti Abu Mudi menan kok yang ka pelemah ya pegah kengken ka pegah daulah Islamiyah yang kengken ka buat alah hai gambar ulah Islamiyah ulah Islamiyah ji buat ke haram jadah angkunya yo ko pegah pakam nyo behe kah kawo kena waceh kawo be di luar negara behe ke kupreh kah kawo kena waceh ha palih-palih kamu urang Aceh yang ulama hana mutejid hina ulama yang pewaris nabi be hana gadepu na bukti hana ka pelemah payah pegah mentang na bukti mak ke bukti kah hana ka pelemah di panjara kan tok bi haram jadah ka kati haram jadah ha alah gambar meona bukti ka pelemah tiga ba media sosial ha ka pelemah ka pegah video ka pelemah bawa nyo bukti bawa Abu Mudi bersekutu dengan Syiah bek pegah kengkem nya bukti ki pelemah alah hai biat dan dia ha nak kepikah bak kahina ulama menan urang Aceh hana bela ulama ha alah hai haram ane keco ka ane PKI dah menan betul-betul cah paling
Mereka hantar kau video tapi aku suruh tekah buat video. Pelak kan pegat mah ke nau nang ro kau. Ino berdepan masalah habis luar nang ro sebarkan video mudah-mudahan bro lama ce. Kalau he urang la po ce. Walaupun lahir dalam biar PKI ke dah apa dah doh ka. Hana jelas ni dah. Yang matang sekian pesan dari lu. Memang nak bukti ka pulemah bukti bahwa membudi bersekutu dengan Syah baik ke pemerintah matang berbendia sosial. Apa? Assalamualaikum.